Alhamdulillah napasita rupa ki pong Allah Ta'ala rilalana iya on roma barakat nasaba iya tu masigi mapunai dua telu barakat dena tama tu masigi tawe nareko dena makanja tepat nalori pong Allah Ta'ala innama ya'muruna masajidallah man amana billah. Jadi sitonganna tu tau angkai ang kemakmurkan ni masigi tau makanja tu tepat nalori pong Allah Ta'ala iya ro tepat okui ati mat dibola tapi iya ro tepat deniah keteni tenia idi punna pong Allah Ta'ala onronna napatama ya sangi tepat okui ati na iya ro tepat biasa makanja-kanja biasa madodo biasa totak desisam iya ko makanja itapak natai dani pakasiwiang madari de panatama loroy makadama de panaloro mena sa dilo masigi masampajang iya nang katau makadawi loro bawas sih itu madodo tepan nanya tu iya madari tasela kok bang itu tama sih betul kan begitu jadi si salah tuh salam tau matepa takwa kemudian ihsan iya ko ihsan bicarogi nama pedeceng dia naga cautanre innallaha yuhibbul muhsinin iya rupong Allah Ta'ala na poji tau ma pedeceng iya wana ihsan takwa iya wana iya ro iman iya wana iya ro selang iya tu ampai puasa tau aga yo 5 puasa tau matapa ya ayyuhalladzina amanu tau matapai yoli untuk mencaji aga mencaji takwa makanya maka dai la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun jadi ya ro tau yoli puasa tania tau magala tania tau mawatange tania tau madisinge tania ya yoli puasa tau matapai makanya katutau kuirite modele na maka dodong namo jok ke maka dodo tapi magala mapuasa angka tau puah maka gala tapi nape tetek 10 titi ni ulun angka tau makwa jadi tepat mi wangi tepat jadi na tu ampai tau matepat enoli pong Allah Ta'ala pada itu tau mak jumaah ya ayyuhalladzina amanu iza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah tau matepat itu mi iya cek dia jolo bahasa iya kumah kadai teh selang sahada puasa sahada sampajang puasa sakka haji iya riasa ngasalangan iya na jamai teh iya rosalan nih iya na sampajang mo salan nih iya na puasa na teh salan nih iya na nre na haji tau mampu salan nih iya riasa salangan mampasu sakka salang namo de na suku iya limae iya samo pi salang yang penting na ngakui manamoy ya yang katu tahu pak dena sampajan na sama makutumi dito ko kampot tadi mereka iya apa don rupa tu tahu dena sampajan angka tahu dena sampajan na sama nangga memang sampajangnya dena waji tahu make tu dena wadi ya sampajanga ko mati pemali na sama kapere menurut hukum agama apa ia nangga sampajangnya dena waji kapere itu tapi ia kodena sampajan nasaba makutumi nangga mui waji sampajange nalami repah misalnya mas sampajak waya gaja rogalunge kabo makiro to marepah tania kapere tapi ya sangi to pase salam madosa lupo biasa kiruntu pas sampaja loboto iya nariasa salat tapi to pase iya tau makewe dena kapere tidak kafir mutlak pasek ni sana ia tahu make ko memang sampajang isuro itu ba dek to na perlu masahada apa ya ko makadaki kapere mesti pas sahada itu emang dek to isuro mi toba napa makasiwiang iya jadi ina riasa to pasek ya sampajang mo pa ya tu teh ko mate to pasek iya jadi aja tak ada ide na sampajalan aja na sampajang ko mate dek kecuali nangga sampajangnya de na wajib ya selenginya iya ko pakita mata tu ya pita mana sampajangnya tapi tangi ko sampaja perlu sakka talaporo
tapudangi ko talingi te katabi tatarima yang asaka ko. Yan tu ampai tomato tariulo koloy masara saka pitara. Aga nasang tatarima yang asaka pitara ko para liria sunna iridi. Dia sama ko rodi. Nampak guru kan? Anak mundri to manatu makraba man ditarimanya. Ang kalalo nama ko ade nagaipaw itransfer bawa man ni. Dia naga kalimat langsung mama ni kada titiuk tama ni. Tidak ada lagi akad. Jadi pedek modern ni. Kemudian iyon nak ko selangan na pitamanang. Jadi pitangnya selangat tak. Ya sangnya selangat pitangnya les masam pajang. Ya ko sampaja perlu. Yang namo ko sampaja sunnah akali cubu-cubu buki. Makanya ko rahasiai. Ina tu ampai masarola bisa sampaja sunnah ko kui boleh ijamah. Maka dia Nabi talah taja'al buyutakum makawabirah. Aja mu pancajiki buruk longi bolamu. Monroi mi bang matinro. Pak itu tau matinro tau mate. Tuh, mate kata ko matinro. Mate, na Nabi ta makada. Tapak beli itu Nabi ta ko makadaki de. De na mate lepu de. Nasaba iya tu tau matinro de gaga ulena. Ya sangi tau mate nasaba taraka iruhna. Iya mi ko tau mate materu de ni parewa ruhna. Iya ampe dapakan jaki dot ta komeki matinro mate materu kai ha. Iya dapakan jaki. Na tu nasuri nabi dapakan jaki bacai pakan jaki jenne kotomelo matinro. Iya pa itu jenne itu para lulak dak. Nasaba yanang kamu jenne nate natinro nama tehil tinro nama ke nabi tamate sahi. Tomelo joka tomat jenne. Iya kotako kacalakaan ko lolangin na tomate salama gitu. Sebab nama teki dalam keadaan ada wudu. Ya sakaratul maut ite jenne kitoy. Ajak kam maha nama upa inamate lalanang ka jenne na. Iya itu kelebihan na jenne. Jadi aja tak kada kong katau aja ban kamu jenne kide. Makanja lah dah tu jenne. Makanja kong katau dia nasarat jenne. Iya. Kemudian maka dakaon na asal lengan. Ya pita apa to? Kemudian tepak puang Allah Ta'ala mah kata nili okui ati na taro tanya idi punna jaja jalalo tak kada iya na atama tepak na puang Allah Ta'ala tau taliwat-liwat nanya tu de na wat dingi pau mah kada iya atama tepak de maka da agan ni tanrai angkatan ran atau tepak pak de na pita de ni tay mata aga pale wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ayat rampi wa idza dzukirallah narikku itapui asanna puang Allah Ta'ala maka Allahu Akbar wajilat qulubuhum bergetar hatinya maku supaya masih kita paham ya paya ko maka kak bergetar nu dari matang tak paham maka biasa mana ngi kalolo toh di makun re biasa ki anak darah di anak darah kong ka kalolo biasa tapu jilak ndak ni tapuasan namaga Idi na perone mi maga kong kana dara malak da tapuji na tapui te san na makadai Maryam tapang ka pulok kilalang napa itapuasan na tapang ka koti kedo ayan na riasang wajilat qulubuhum bergetar iya na angka tau na kada pak bange Allahu Akbar na de na kedo ko pada yon na ku itapui chandrinna tanya apa tau matapa iya tatesnya leta maga atita ko makadai pak bangi Allahu Akbar kira-kira maga iya ko dei pagaga kedo berarti tanya kita matapa napai selang maraji-raji ni ka di mamula ni makadawa maraji tu pale buana salah tepa aga takwa iya nampai surat tema puasa siulam mi ijami tema puasa pak iya ko makanja moi puasana aish mancaji takwa memang kaya sa takwa pak makuye ya sangnya takwa malah dak mati ka pole rilalana anu angkai na pigau rilalang atu tungalinona berkaitan dengan masalah agama walingi contoh iya ko manre subuh itawe nangka nanre kulimanna ang kamo pa si japu ko panewe nabate ko masigi tanre kaya ro si japu de apa makadaki ya kota mayananre de nasa puasa aku makotoro ko to buka angka ni bepa ya katani angka to ni teng es buah ya katani tulita aja ni tek bang magi nasi salaci di menije tu menne de to gaga tau mita ko ganrusu bawan nih maka kira-kira makadaki na ci di menije romane
maka da ide iya na de na batau batali puasaku iya kene iya na pake tau pak ko mak balu maka da iya ko kurangi timbangan na de na tarima po Allah Taala matimba-timbang pangali gabay de na pakurangi mana ru pake pagawai de na tanda tangan ko de na sasuway dumalana iya na ru sa takwa ro iya na romelo ibawa pada ko to mapuasa may kataniki iya ko masampajang mga ribi ki isyan rakam iya ko matilampuy siya ga magi na talo ko matilampuy siya rakam matan na dua na dito ka mitay maka na ita ka po ng Allah Ta'ala iya na riya sa takwa maka na mo makalichubo ko kenro tatatok ko na kontrol po ng Allah Ta'ala de gaga de na risaliwan na pagisangan na po ng Allah Ta'ala makanya tu tau mapuasay kumeloy makalasi magampa pa yan alo majen sampajaloro akataloy makalimo mo dua na macidi minaluan na di kaga misang ni na di aga misang tapi mi mana sanay sa makada ina iya na tamanya batali na mo masika gigi mi tau to padahal dia na marigaga mi tau makoto ni tu tau na reko bertakway yan na anu de na manas sa mi tau memang pak depe ko bolana ayo mau nggak itu dia ulai tu pertanggung jawab kami ya naya setakwa padahal mbak tahu mah puasa itu lemo kira-kira tanya aja tu bawa ngoko tahu na moto ko lah na moto ko ba ini pak ya kong kadi ipol yang aja ni subuh sesa iya aja makun raya makoto aja tala subuh ini nalak kaita pangkat tu makun raya macam masa padu matinro pilake na nasapai duina de togago ko jadi itu yang takwa ya komendrei engkau pecidi ya saya na takwa makadai ihsan iya na napoji po ng Allah Ta'ala iya ko takwona ya ko ya takwa ite iya le dalle dari arah yang tidak disangka-sangka makanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja nanigi-nigi tau bertakwa lo ripo Allah Ta'ala ipalappa ipole sininna anu susah engke noloy yaj'al lahu makhraja wa yarsukhu min haitsu la yahtasib ya lengi dalle polok kode na sana maka dalle pole kega dalle magalete bali galuna mapiara bale na bosilo polempa ruba pitau galuna tel lari mana lo ko galuna balena yan tiasa dali magalete balik kaya tu maka na bali galunge ade iya ro balebe macio ko kayak gitu loh ya midi oko kampo tadi itu berani male maka dia nak balena bali galunge ya padahal dalam hukum itu kita punya iya ruba isalona tay na tama ko cek data hay ini pun na digatan rana balemu makiro padamu iya tu koto mak bali bola iya tu takke po lari loko bolata biasa tu koto mak bali bola kepala wange ngemon ro perbatasan itu angka takke na loko bolata na iya ro mak buah anu tas itu kan na tu nasaba iya ro urak na lari loko tita nata tapi den rule palaba ini pak makaraki na anu na tau makiro itulah budaya timur kanjak na hiruidi ada tahu polewe Sulawesi Selatan idi ogi luar biasa de namin le palaba ya roma kada de anutta pak me kami toje tu bali bola daun namin lengi sisan na mabuah ya rojolo na kodo bali bola sekke de to gagok ko ya nang ka bali bola makor bacangi surayasi bu masih jama kapo iya jadi itu kuncinya ina pujila da tu puang Allah Ta'ala orang bertakwa itu ya dalek magalete istilahnya rezeki yang tidak disangka-sangka o yarsuku min haitsu la yahtasib itu ya lengi dalek kemudian si tingkah ya sekna ihsan asanna ko gamay maka dai bicarogi nama pedecing kiya sama pedecing anu masalah yang enggak makanja kaya saro makuye kong katau masike abas sakit yan na riyasam nang kabali bola taliwa seke na tuli talingnya gagah iyo puti di kapa ko masike bali bola to makadan to siya kaperanga marana chau ang katau makada de si sele mo je la yolo kamato tu matu nang kalau pak kecin na to ko ay de
Jadi ya sangi ihsan itu iwala ijae mancajidecing ya narusipa na nabita. Watun na irempa o kotaib na law malakul jabal lawi malaikat na bulu e podangi nabita makadade illaw do mo ko Muhammad masara nya wa kumita ko illaw do mo ko pong Allah Taala na iya palutu ya bulu lo patapay manang ya rote rempa in ko aga na sa nabita ay de nautos ka pong Allah Taala de untuk makasola untuk mapedecing ni de mi aronis sangi makadade ngubawang impay makwaro ya ko de ule pasallang ya rumah kokoy anak na pamatu na jajeng ya ko de ule sallang ya anak na apo na pamatu itu kanja na pak dandungan na nabita gara-gara ya na rupa dongan na nabita de gaga kariste monro kotaib coba sallang ya ko agasane mas sere ingka 13% itu Kristen kokit ya ko taib de itu doanya Rasulullah. Jadi ya kung kapamimpi makoro pak din napajay paujana kada de miro kasi nisang ima kada de ching utarongang yan na to pamimpin sipak na nanabita na pun na ito. Iya. Tapi makanya to je to kutuli na paujaki tau yan ang kataw to li paujaki asam pajasunna ni tilaw dong nasabak makade nabita orang yang teraniaya itarima pak dongan na to. At terima kasih ki kong kataw paujaki nasabak langsut tu tembus pak dongang menre langi aja to siya tarewa to balas si maka da malanda pai ko de kasempatan minalengi maka de patasaupu iya ko ang kataw paujako atau ang kataw aniaya ko sitongan na iya tu taw aniaya ko lalam minalik ko po ang Allah Ta'ala supaya terima pak donganmu apa iya panatambus pak dongan natay kalau teraniaya. Nang kataw de gaga paujayo ko to kampung ay majato tu. Apa matanga-tanga itarima dong itu. Yo pokong kana tafsir tiki kung kanya nito. Di makoto to ko de chingi jama tatang katantangan. Para mi ko masigi mako yurus uwe ka patu tantangan na. Pa ito kung masigi madupa-dupa tao pa. Pada mi to pangurus masigi kataw to taw yami ko rapa itanang ka. Ko rapa. Ang kataw to makagala mabere saran sisa na majama tetat dingin. Kato tau mako to. Kato to kasi tau denang kana mate tapi alena mana jamay. Engka. Ang kato to tau tasiru paminisang. Isuro mapuni radio nasa ide wisegra kay pesa. Suro mapajalang ase dia nisangi. Asa aja pemjam nasa kumapatu lampu macam tu. Iya, jadi madu berupang. Makanya tu mandar rupang makanya tu kumasigi madu berupang angka gonci pokah. Angka gonci pas, angka to goncing Inggris. Kaya sa goncing Inggris, kita kaya goncing Inggris na mo bau si dilatuk bau 20 na lamanang. Angka panitia masigi mako to lena to mapatu ase, lena to masaring, lena to matu to, lena to mapatu lampu, lena to mapangaja, lena to bang, lena to kama, lena to memang cajimang, lena to loma balanca. Goncing Inggris ya tuh. Iya. Dega pokok na lena manang. Angka to gonci pas, ci di mana sana jama. Dega mak gonci masigi bawang dega kalian lah. Isuroi mancaji mana saya mitau kak, isuroi mana saya maponco sadaku ya. Kadang kasi sa najama kecuali mak buka masigi kunci pas ya tuh ang kataw tuh kunci pokah sisa kanis sa najama kababiasan na kueskae jadi mako tuh jadi aja mo ta malada manu ko masigi jama mako meltiha iya mapamulay capak na kampung ela tu capak na kampung dega masigi dega masalah na pa iya